iyi si dutuye. Robert Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine akenshi musigaye mumubona yambaye akagofero k'umutuku kariho ikirango. We ubwe yemeza yuko ari ikirango cy'umutwe wa People's Power muri Uganda. Kuri uyu munsi tuvugana mu kwezi kwa 11 mu matariki ya nyuma mu 2020, aho kwiyamamaza birimbanyije muri Uganda ku muntu uzatorwa mu 2021 muri Mutarama. Bobi Wine ari mu gihome. Ku bantu rero bakurikiranye amakuru cyangwa se bagiye babona imbuga nkoranyambaga nyinshi nka Facebook, WhatsApp, Twitter ndetse na Instagram, bagiye babona amashusho menshi ajyanye n'ibiri kubera muri Uganda, cyangwa se bakabona amafoto yanditseho ngo Pray for Uganda. Hari n'abandi babonye abantu banditse ngo Rest in peace to the people's civilians of Uganda, cyangwa se muruhukire mu mahoro baturage b'abasivile ba Uganda. Ibi byose byakuruwe n'ifungwa rya Bobi Wine. Uti byagenze bite rero? Ni kuwa gatatu w'iki cyumweru turimo gusoza, aho Bobi Wine yarari mu bikorwa bye byo kwiyamamaza. Icyo gihe polisi ya Uganda ya leta yamusanze aho yararimo kwiyamamariza mu ijipe ye y'umukara. Ihageze yari yamaze guhabwa amabwiriza na komanda wa polisi Mwesigye Frank, ukuriye itsinda rya polisi rishinzwe kurwanya iterabwoba muri Uganda. Ubutumwa yari yatanze bwari buziguye bugira buti: mugende aho Bobi Wine ari kwiyamamariza maze mumufate mumufunge. Ngibyo byazanye imvururu na magingo naya. Abantu basaga 16 bakaba bamaze gupfa. Ndavuga abasivile gusa. Ni mu mbaraga z'umurengera polisi ya Uganda irimo gukoresha mu gutatanya abari kwigaragambya kwifungwa ry'uyu mukandida perezida Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine, kubera ko niwe mukandida wenyine wahangaye gutunga mu rutoki agakora mu jisho rya Museveni umaze imyaka zisaga 30 ku butegetsi bwa Uganda. We kuri we avuga yuko Museveni ari igisambo cya Uganda kitigeze kigira na kimwe kimarira abanya-Uganda. Kuri we avuga yuko Museveni yayoboresheje Uganda imbaraga z'umurengera ziganjemo za gisirikare. Bobi Wine ashaka gukora mu jisho Museveni yaravuze ati imbere y'umunyagitugu nta kubaguyaguya. Ibi ngibi nibyo yavuze mu kiganiro n'umunyamakuru wa Al Jazeera, avuga yuko Museveni ari umunyagitugu. Mu magambo yagize tweet ubwo yari amaze kwinjizwa mu modoka ya polisi kuwa gatatu, yaravuze ati ntwawe n'igipolisi cya Uganda ahantu hatazwi. Ayo magambo niyo yahise atuma mu migi ikomeye ya Uganda nka Kampala abantu bose bashigikiye Robert Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine ndetse n'abandi bakandida perezida bahita bavuga yuko bahagaritse kwiyamamaza kugeza igihe mugenzi wabo Bobi Wine azarikurwa. Ibihumbi amagana bahise birara mu mihanda bati Bobi Wine narekurwe, freedom of Uganda. Kuri ubu rero imibare y'abaguye mu myigaragambyo muri Uganda ikomeje kwiyongera, aho abaturage bariye karungu bashaka ko barekura Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine uheruka gufungwa ari mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora iki gihugu. Kyagulanyi rero cyangwa se Robert Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine yafashwe kuwa gatatu mu karere ka Ruka ashinjwa gukoranya abantu benshi barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus isi yugarijwe. Gusa abatavuga rumwe na leta ya Uganda bavuga yuko ingiri ari ihonyora kubera yuko na Museveni ubwe hari aho yagaragaye mu mafoto yabakoranije ari kwiyamamaza. Iki gikorwa rero cyo guta muri yombi uyu Robert Kyagulanyi ni igikorwa cyakuruye imyigaragambyo kugeza magingo aya ngaya imaze kugwamo abantu basaga 19 nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byabitangaje. Polisi ya Uganda yo yatangaje ko abantu bamaze gutabwa muri yombi barenga 350. Mu binyamakuru nasomye ndimo kwategurira iyi nkuru, nasomye ikinyamakuru cyitwa Daily Monitor cyatangaje ko kuri uyu wa kane Bobi Wine urimo kwiyamamaza ahagarariye ihuriro National Unity Platform cyangwa se NUP yanze gusinya inyandiko zari kumwemerera kurekurwa atanze ingwate. Kuri ubu ngubu Bobi Wine afungiye kuri sitasiyo ya polisi na Rufenya kuva kuwa gatatu. Ni ibintu byari byabanze kugirwa ibanga bikaba byamenyekanye kuri uyu wa kane.
ahubwo bavuze yuko uyu Bobi Wine yavuze ko hakenewe ibintu bibiri gusa, ko agezwa imbere y'urukiko akamenyeshwa ibyo aregwa cyangwa se akarekurwa ntihagire ikintu yongera kubazwa. Kuri Bobi Wine rero yabwiye polisi yuko gutanga ingwate byaba ari ukwigerekaho umusaraba, kuko byaba bivuze ko agomba kuyitaba igihe ahamagajwe akagira ibyo abazwa, ibintu ngo byamudindiza kandi bikamwangiririza igihe muri ibi bihe arimo kwiyamamaza. Nyuma y'ifungwa rya Bobi Wine, umukandida Patrick Amuriat uhagarariye ishyaka FDC mu matora waje kurekurwa. Abakandida bane barimo General Major Mugisha Mutu wa Alliance for Nation Transformation, umukandida wigenga John Katumba, Lieutenant General Henry Tumukunde uhagarariye Renewed Uganda na Norbert Mao uhagarariye Democratic Party DP. Mu matora ya perezida babaye bahagaritse ibikorwa byo kwiyamamaza mu kwifatanya na bagenzi babo bagifunzwe. Elias Lukwango nawe urimo kwiyamamariza kuyobora umujyi wa Kampala yabaye ahagaritse kwiyamamaza. Uku gushyira hamwe kw'abantu batavuga rumwe na Perezida Museveni ndetse n'abadashyigikiye ibikorwa bya leta kwatumye abantu bose b'abaturage ba Uganda birara mu mihanda karahava. Polisi ya Uganda nayo ikomeje gukoresha imbaraga z'umurengera z'amasasu, nubwo ubwayi bihakana ahubwo ivuga yuko irimo gukoresha ibyuka biryana gusa, nubwo hari amafoto ndetse n'amavideo ari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yerekana abantu bafite ibikomere, yewe bafite n'amaraso bigaragara yuko barashwe bagapfa. Ndamutse ndangirije iyi nkuru yacu ahangaha, ushobora nawe guhita ufata umwanya ukandika ngo Pray for Uganda cyangwa se Rest in Peace to the Civilians People of Uganda, cyangwa se muruhukire mu mahoro inzirakarengane z'abasivile ba Uganda. Gusa ushobora gusigarana ikindi kibazo kimwe gikomeye ngo ubundi Bobi Wine ni muntu ki uhangana na Perezida Museveni umaze imyaka zisaga 30 ku butegetsi bwa Uganda, agatera imvururu mu gihe yaba afunzwe, yewe n'abandi bantu bahanganye nawe mu kwiyamamaza bagahagarika ibikorwa byabo byo kwiyamamaza bakavuga ngo dushaka yuko arekurwa nawe akiyamamaza kimwe natwe, ubundi abaturage bakirara mu mihanda, polisi nayo ikabamishamo urufaya rw'amasasu. Uyu muntu Robert Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine ni muntu ki? Nanjye nibyo binyicaza ahangaha ngo mbikubwire byose. Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri hari mu 1982. Kuri ubu ngubu mu mwaka wa 2020 afite imyaka 38. Uyu mugabo wari umenyerewe nk'umuririmbyi w'indirimbo kandi akamenyerwa nk'umwami wa ghetto cyangwa se the king of ghetto, umushoramari w'umuhanga, businessman, kandi akaba n'umunyapolitike ubyinjiyemo vuba. Nubwo yari afite imyaka 4 cyangwa se imyaka 4 ubivuga uko bishaka, icyo gihe Museveni niho yahiritse ubutegetsi bwa Uganda ahita aba umuyobozi wa Uganda. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite imyaka 34 mu gihugu cya Uganda nta wundi perezida n'umwe azi uretse Yoweri Kaguta Museveni. Ibi ngibi ni bimwe mu byatumye Bobi Wine wari usanzwe yihiririmbira indirimbo yinjira muri politike, avuga yuko uyu nguyu Yoweri Kaguta Museveni ari umunyapolitike ariko umuperezida w'umunyagitugu udashaka gutanga ubutegetsi ngo abandi bayobore. Ibi byatumye yiyamamariza kuba umudepite, ajyamo atsinze abandi badepite bari banaturutse ku ishyaka riri mu butegetsi. Amaze kugera ku mwanya w'ubudepite yatangiye kujana ibibazo byose bijyanye na politike ndetse no kujora byimbitse ubuyobozi bwa Museveni. Mu gihe yatangaga kandidatire yavuze yuko ashaka yuko ubutegetsi bwa Uganda buhabwa abanya-Uganda, amashuri akavugururwa, yewe n'inzego z'umutekano zikareka gukoresha imbaraga z'umurengera ku baturage. Mu magambo ya Bobi Wine yaragize ati umunyagitugu nka Museveni ntabwo umwinginga. Ngayo nguko. Hari ikindi kintu ushobora kumenya kuri uyu Bobi Wine. Ni umunyamuzika by'ubuhanga kandi yandika filme. Ni umunyapolitike guhera muri 2017 mu kwezi kwa 4 ubwo yatangaga kandidatire ye ngo ajye kuba umwe mu bahatanira kuba abadepite. Icyo gihe yatowe ku majwi yo hejuru cyane atsinze abandi bakandida babiri. Kuva mu kwezi kwa 4 2017 ubwo yatangaga kandidatire ye
yatangiye gufungwa mu buryo bw'umusubirizo, ku buryo kugira ngo ubone amezi akurikiranye ari abiri ashize atarinjizwa mu gihome bigoranye cyane. Ni umunyapolitiki ushobora kuzahindura byinshi mu gihugu cya Uganda. Ibijyanye n'izi nkuru zo gutorwa ndetse n'amatora ya Uganda uko bizagenda ndetse n'ibi ngibi bijyanye na Bobi Wine byose nzagenda bibagezaho. Nkwibutsa akantu kamwe, ni ugukanda subscribe niba utarayikanda, kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nkwibutse, nitwa Shalom Niyomuvunyi, ndagushimiye.